Maya pa abak po kaya kayungan, at syuta na king kalima ng Domingo, kalima ng Aldo, ning Misa de Aguinaldo. Pakyabe tala po king banala misa, ring kapasalamatan daring makatuki, Brook 4, Magno Family, Richard and Chona Yumul, Nympha Agapito Ong, para king malagwang kapaldanan ng Milagros Comande. Para karing kaladwada ring makatuki, Jose Roman Sr., Jose Roman Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandra, Ernesto at Julita Pineda, Victorino at Florencia Espinosa, Bonifacio, Julie at Alberto Espinosa, Jan at Rustica Santos, Felina Sampang, Romy at Marlene Alfon, Emma Valles, Manuel at Rosal Otico, Leon at Neni Taniedo, Yuri Evo Taniedo, at ding sablang kaladwo king purgatorio. Talakad tamo po at makyabing ikanta, ing dalit a pamuklat. Kinlagyo ng ipampuing anak, ang puwing banal na Espiritu, Amen. hinggino manatili kay kayungan. At kaya ko, ang timurin. Kalimang
Habak na ning kikatang misa de Gallo, at itingaw sa tamong Misa Aurea o in Golden Mass. Uling yaning kabingyan ay o nganing kabangelyo tamo ngini damdaman tamo ing umpisa na ning be na ning ginutang Yesu Kristo ket king yato. No karin ing pamanungo ng Maria, ing pamanungo na iya milamnan niya at idalane king sepapunana ing katamong talapagligtas. Si Santalang yan ang katang kasalanan, lalong-lalo na itay dinan parang ali Maria, bilang indunay kakatang mengabos, patang maging karapat-dapat, magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoong Yesus, ikang dinatang bang tipunan mula ring bansa, king kapayapan ning kayarian ning Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang daratang king amano ang pang sakramento, bang pasignangan mo kami, king kabanalan Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang datang king ligaya kambening kaligtasan, para king banal kapulungan mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. So sa maipayang totoo pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king bi alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, King Peka, kasabanwa, kapayapan ka ring tao, kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King Peka, mata sa banwa, kapayapan ka ring tao, kayang kaluguran. Ginong Diyos sa rining banwa, Diyos ikpang mayupaya, sa samban pasalamatan, parangalanda ka. Sa samban pasalamatan, parangalanda ka. Ligaya King Diyos, King Peka, mata sa banwa, kapayapan yaring tao, kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King Peka, mata sa banwa, kapayapan ka ring tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo. O Diyos ay ikpami, ing kalinisan na Birhen, tinggap ning ipasabing amano mo king pamamalita ning anghel, at making pagkasautan ning kadiosan mo, at kitmo niya king sala ning banal na Espiritu, at ularay miyasan ning wana Birhen king mapagkumbaba ng kapamintuan king kaburian mo. Iti adwan mi kaya ko, Diyos, kapamilata ng Yesu Kristo ng anak mo. Pabibiyan pong maghari kambe mo king kametong aning banal na Espiritu. Manggaman king alanganga. Amen.
Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Peparalayang pasibayong mensahe inginu kang ahas, nga na, adwan mo king ginungke kang Diyos, king dina na kang metong atanda, maliyaring manibatan niya iti, king kalalaman na ning lugal daring mete, o kaya king matas abanwa. King uli na nita nga ng Isayas, lahi ng David, makiramdam ko sa, epa makagyu ke kayo, inggisanan nyo la kapibabatan ding tao, at patiwari in Diyos, gisanan nyo naman kapibabatan. Ingginu mismo, miyayang metong atanda para ke kayo. Ing metong akayanakan ababayi, milamnan niya, mga nakyang metong alalaki, at ing maging lagyuna, Emmanuel. Ing amano ning Ginoo. Bandine ing meto sikluban, at ding sablang keti manuknangan. Ya ing kaniti mena tagan, king libutad ning danuman. Pekatigit ne talakad, libutad ning dayat malat. Nino ing maki katuliran, mukyat kimbundok ning Ginoo. Nino ing maki matulid, lungob kilog ning balal ng templo. Ya itang maki malinis sa gamat, itang maki pusong dalise, itang magnasa king dewakan, at magsalitang kalaraman, laban kung keno man. King Ginoo, tanggapiyang kasaplalan at kapatawaran, King Diyos, akeyang kaligtasan. Makanyan ingugali ring taong magdulap, King Ginoo, ding malapit, King Diyos ng Jacob. Talakad tamo po, parangalan tayo, ing mayap a balita. Mekakeni susi ng David, ibuklat mo ring pasbol ning alanganga ng kareryan ning Diyos.
ibulos ding bihag ning dalumdum. Hingginu manatili ke kayo, ke kanti mo rin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya ke ka o Ginoo. Inyang kanam na ng Isabel, tiburan ni ning Diyos, ing Anghel Gabriel, king metong abalen ning Galilea, ami lagwan Nazaret, king metong abirhen, makatangunang maging asawa, ning metong alalaking milagwan Jose. Metong apalipi ng Haring David, ating lagyuning birhen, Maria. Karas ning Anghel, sinabi na kaya, tumula ka, ikang mikatmuan grasya, inginu at ka, ruan kakaring sablang babay. Bisdan niyang emuna ni Maria, inyang dimdam na ingamanong antikaniti, at isipisipa na nung nano kaya ing kabaldugan iting pamamugi. Dapat sinabi na kay Anghel, Maria, katatakot, uling kalugod-lugod ka, king mataning Diyos. Lawen mo, kagli ka at ibait may metong anak kalalaki at ipamaligyo mo kay Jesus. Maging maulaya at mayaw siyang anak ni kakataskatasan. Ibiene kaya ng Ginong Diyos sing trono ng David at ipumpunana. Maghari king balen ng Jacob, kapilanman. King pamaghari na alang kapupusan. Kitang ng Maria king Anghel. Makananong mga palyari ti, ngini nga ko metong kong birhen. May kiba siyang Anghel. Ing banal na Espiritu, ti paya ka, at ing upaya na kakataskatasan, lilungan na ka. Inyay nga na kami bait ka, banalya, at mayaw siyang anak ng Diyos. Lawin mo, kamag-anak mong Isabel, pusal ning Ketwana. Pingaglinya naman ning metong anak lalaki. Kanam na ng bulan ngini. Lipat ning sasabyan daring tao, king baugya, pablasang para king Diyos alang imposible. Sinabi ng Maria, metong pong alipaning Ginoo. Marapat kabod ka na ako, antimo ingkigas mong amano. Kay ba't nanita, likwana ning Anghel. Ing maya pabalita ning Ginoo. Purian ke ka o Kristo. Maya payabak po kay kayungan. Maya payabak po amo. Kalimanan na pong abak, ning kay katamo pong Misa de Gallo, agyuyo pa po. Kompleto ka pa po. O tareng katolikong simbang bengi, alanalo. Kaya po, lawentala racing king tamo, nung kompleto tapa. Kompleto tapa. Papalakpakan tayo po yung salita mo, naita mo, may sundo tamo, king kakatamo pong pamibule, king kakatamong pamagsadya, king kakatamo pong pamanalangin, para isadya taya, spiritually, king kakatang sarili, para king panyatang na ning Ginoo. At isundo tayong kakatamong general team na ning kakatamong simbang bengingeni. Nanyo kasi general team tamo? The silver linings of Christmas. Habang may buhay, may pag-asa. May balak nililiwanay meaning. Habang may buhay, may pag-asa. Buhay pa ba kayo? Talaga? Okay.
O nung buhay pa kayo, palakpak na koman. Batang migising. Okay. O. Bakit itingkutang ko? Obvious naman na ikayo po, mabiye kayo. Pero, ating pong tao, na ila mabiyela, pero balamo metela. Ating tao, na ila gagalola, pero balamo alalang gana. Alala pong drive, alala pong ses, king karelang biye. Bakit? Mabiyela physically, pero empty la, o emotionally, or even hollow la, spiritually. Kaya tao po pwedeng sabihan, habang may buhay, mabibiyeta mo. Kasi itamo po, mabibiyeta mo, aliwa mo kitang itamo, mangis nawata mo. Nunay itamo, mabibiyeta mo, huling atintang pag-asa. Bali po, metong po ka rin problema, na ningyatong yapin niyang issue of suicide. Karakal pong mag-suicide especially ka rin kayo nakan. Kaya kayo po anak, o kayo po pengari. Lalawin niyo rin anak yun. Huling po atang ungku-ungkula, tilang problema rin. At neng kayo expressing karelang problema, nang gawanda. Sorry, kining realidad iti, magpakamatela. Mekat siguro napon, abalitan tayo meto nga makabiglang balita. Impong metong kareng key figures na ning flood control scandal, ing dating Undersecretary Catalina Cabral, bisan ding metena. Bakit ya? Meteya. Ikit depo yung bangkena, karin pong o bangin na ning Cannon Road. Diyos ko, nanggagawa na karin king Cannon Road. At iya, metene. At irabalo nung nanong sangkaning kayang pagkamate. Ini ba suicide? Iti ba murder? Etabalo nung nano ing sangkan. Bakit iya meteya? Niya sana mag-suicide. Eda niya mo sana minarder. Takabud niya mo menabo king bangin. Kaya katamo kapampangan, na niya po ing translation tamo king hope. King kaya katangamano. Na niya po yung kaya katamong translation. Po pag-asa. Kasi pag-asa, Tagalog ya. Noon impong translation, tamo king hope, king kapampangan, kapanayan. Ka-descriptive na na po tangi ka, o hoping ka, ating kang panayan, something good will happen in the future. Kita po, imbri ng sabihan, ning kapanayan. At ako kakik ko po iti, kareng karnasan dareng mapanayang wedding. Balo ko yun po, king pong sapang bato, dakal mapanayang wedding potang kaybat mong tinayang wedding, itang in between, na datang yake ka, ing balita na sinambut ka. Nano itang in between? Manaya. Kakabud manaya. Nune mag-expect ka na potalumwalya itang kekang nomirong teyan. Kingarap mi pong bali, atin pong loto outlet, kini pong malibog. Karakal da rin puputang tao, bang kanita, taya lang loto. Akakit ko karela, aliwa mo itang ila maging bisa lang maging milyonaryo, noon ila hoping la, na sana itang karelang teyang numero, yapin niya ing winning combination, bang kanita, maging milyonaryo la. Kaya nung lalawin mo,
Lamo po kabod, bisang maging milyonaryo. Noon itang kapagnasan. Hoping, expecting na ila sumambutla. Kaya nung lalawin tamo po, kasanting na pala rin ng sabihan, ditang salitang, abang may buhay, may pag-asa. Ako po, kanakong meaning, King Hope. Hope is not only about expecting, but hope is all about finding my purpose in life. Ikayo po, King Idadyon yan, balo yun na po kayong purpose King Bie. Nang kayo po, matwata na, tapabalo, nung naning purpose ta King Bie. Yan ang kayo, alata ng patulo King Bie. Suntok sa buwan, nga tamo. Kaya, tabalo, nung ikarin tamo, ikabit kay katang sarili. Tabalo, nung makanano tamong, itulid din kay katang sarili. Uling tamo po balo, nung nano pa yung purpose tamo king bieta ketiking yato. Familiar kayo pa po ketang commercial ning Nescafe. At nakasantingin tagline na ning Nescafe. Bakit? Nano itang tagline na ketang commercial, nga nang mangutang, kanino ako bumabangon? Kayo po, kanino kayo bumabangon? Siguro nung paraphrase tayo tangkotang kanino ko bumabangon, kanino ako nabubuhay? Kayo, kanino ko pa mabibiye? O karing magobraketi, kanino ako nagtatrabaho? Kanino ko inaalay ang trabaho ko? At makanyanin ko akit mo itang meaning na itang kekang gagawan. Akit mo itang purpose itang kekang gagawan. Itang, niya magobra ko kasi kareng pamilya ko. O kareng anak ko. O bang apayari ko la na rin ka na akong anak. Kasanting na nita, itang purpose mo nga ita. Aliway itang magobra ko. Bang kanita atos-tusan ko yung bisyo ko. Magobra ko. Bang kanita, potang minum kami ning barkada mi ating keng paninom. O kaya, magobra ko, bang ating kong pamayad kareng kanakong parcels. Itang ating kang pamayad parati king kekang Lazada, king kekang Shopee, king kekang TikTok. Ganyan, wari mo kabuding biye. Kaya nang kaing biye, kabala mo, dudurot mo. O, makasawa. At potang makasawa, ala na kang gana. O kaya ala na kang drive, king kekang biye. Kasi malino keka, nung nano kekang purpose king biye. Kaya po patsepi sabihan tamo yung pag-aing kapanayan, yung hope, yung pag-asa, means having a sense of purpose in life. Kaya iti po yung buri ng sabihan, ditang kasabihan, abang may buhay, may pag-asa. Ngayon po, dimdam tamo, yung kikatang ebanghelyo, yung pong imbitasyon na ning Anghel Gabriel, King Birhen Maria, Anghel Gabriel, mintaya kang Birhen Maria, at sinabi ni ing metong nga masanting abalita kaya, at nga nang sinabi, Bapo Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos, tsuke ka. Yapin itang kekatamong salutation, potangita mo mga ditamong Santo Rosario. Kaya po yung Santo Rosario tamo, very biblical ya. At nanoya po, ining dadala ng balita ning Anghel kang Maria. Iti metong yang balitang misyon kaya, nung nano ing purpose na ning Diyos, kaya, at nano ing sinabi ng purpose na, ibuktot me nga na ing metong anak alalaki, at pamalagwan meng Jesus. At kay ba ti Maria na sinabi na, makananong malyari yan, kabang ako metong kung birhen.
iti malyari uli ning upaya ning banala Espiritu. At Maria may kibat siya, ako'y ngalipa ning Ginoo, malyari kabod, iti kingkigas mo nga mano. At siyapin po, ining purpose na, ining kayang making mission, king biye. King adwang paralan, muna, Maria, yapin niya ing mother of hope. Kadwa, Maria, yapin niya ing mother of life. Bakit siya ing mother of hope? Kasi, ing sepupuna delane ing panibatana ning sablang kapanayan, ing sablang pag-asa, at siya piniti ing ginutang Jesucristo. Na niya po yung kabaldugan na ning lagyong Jesus. Nung ilagyo mo apong Jesus. Kasanting na pala kabaldugan ning lagyong Jesus. Yeshua o Joshua, imbo niyang sabihan, Savior, talapagligtas. Iti meto nga pag-asa kay katamo iligtas na katamo ning Dios. Emo kareng kay katamong problema, no nailigtas na katamo king kay katang kasalanan. Kasanting na ning lagyong Jesus magligtas at itayng kay katamong kapanayan, iting kay katamong pag-asa. Kadwa, the mother of life. Uling delane king sepapuna na ingpong kay katamong magdalang biye kay katamo. Kaya po ini pong misa nga iti awsan tayang Golden Mass o awsan tayang Misa Aurea. Bakit awsan tayang Misa Aurea? Uling, mag-umpisa kining Ebanghelyo nga iti ing kakatanggin inumpisana ing biyena ning Ginoo keti king yato. King kapamelatana ning pamanangunang Maria. Itang kayang fiat, itang kayang obedience to God. At nanong sinabi na, ako'y alipa na ning Ginoo, malyari ka buditi king kigkas mong amano. Kasanting na po, nining annunciation ng Maria. Bakit malinong-malino kaya ing kayang misyon nung nano ing purpose na king kayang biye. Kaya ngeni po nung nantang na kayo, kanino kayo bumabangon? O kanino kayo nabubuhay? Tingko pong kakaluguran, actually kaluguran kay since high school, iya po mintay Amerika. Po mag-visit, magbakasyon, lune mag-TNT ya. Kabang achiyo po ka rin, uling TNT ya, ingobra na rugo, manos pinggan, o gasoline boy, o bellboy, o kaya caregiver, alayang permanenteng obra. Patse datang na imbing, ibayo matuntut, kikyakya at nanay sarili na, bakit at yung lugar iti? Magpakasakit ko keti. Pota po nga ganaka na itang kayang purpose, bakit at yung Amerika? Sisikan niya lub. Naning kayang purpose, bakit yung Amerika? Bang apayari nala rening anak ng Atsuna King College. Akwari tang kursong burida. Kabang iya magsakripisyo ya. Kung lalawin tamo po, kitang pamagtingin tina, magsakripisyo. Noon iya pakit na itang kayang purpose king di. At apayari nala reng kayang anak. At ingri imburi ng sabihan, ning habang may buhay, may pag-asa. Naning pag-asa. Pag-asa is not only about expecting, but finding our purpose in life. At yapin iti, yung kakatamong silver lining of Christmas. Manalangin ta, muking Diyos, igpatang at siya banwa, amitubod kay Jesucristo ng anak na,
bang maging galami ng makataong pamilya, kapamilataning pamanangu ng Maria at ngatang manalangin. Ginoy sa jaming balayan mo, kingke kang panyatang hitangan po. Ginoo, isadyami ing balayan mo, kingkea kang panyatang. Baning Santa Iglesia, paratining parehong ipahayag i Jesus, anting anak ng Diyos at anting anak ng Maria, manalangin taking Ginoo. Ginoo, isadyami ing balayan mo, kingkea kang panyatang. Baning yato, salpantaya kang Kristo, ing anak ng Diyos, dapot kiglinet beyit ning Birhen Maria, manalangin taking Ginoo. Ginoo, isadyami ing balayan mo, kingkea kang panyatang. Banding sablang pamilya, matulareng tanggapan i Kristo, ing anak ng Maria, kapamilatan ning pamananggapdang mitmong lugod, king balang anak, abinye ning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, isadyami ing balayan mo, kingkea kang panyatang. Ban itamongan makapagsadya tamo, para king pangabait ng Kristo, ing anak ng Maria, kapamilatan ning pamananggap tamo kang Kristo, karing kaya katang puso, manalangin taking Ginoo. Ginoo, isadyami ing balayan mo, kingkea kang panyatang. Panyatang. Habetala ka rin katang panalangin, Temporo 4, Magno Family, Richard Chona Yumul ning pagapitoong, para king kapadananda de Milagros Comande, para king kaladwa ng Jose Roman Sr. and Junior Antonio Leminada, Juanita Leandra, Ernesto Julita, Victorino, Florencia, Bonifacio, Julie, Alberto, John, Rustica, Pelina, Romy, Marvin, Emma, Manuel, Rosal, Leon, Neni, Iori, Ebo, panalangin tala king Ginoo. Ginoo, isadyami ing balayan mo, kingkea kang panyatang. Doon tamo po ngining kaya katang sariling kapagnasan. Hoy paing alangang amano mo, katawan niyang tao, inyang ingnuan na Birhen Maria, pepa ilalam ni ingbena, king kasaywana, king plano mo. Atok yamiyasan ng alimbawa na king pamagsadyami, king panyatang ng Jesus, anak mo at Ginoo. Amen.
Purihin Diyos, meta sa kluwan, kaya kang kaya, pantingay miting tinapi, para kaya kami maginyang tinapi ning biye. Ipurin Diyos kapilanman. Purihin Diyos, meta sa kluwan, kaya kang kaya, pan, para maginyang inumaning kaladwa. Purihin Diyos. Ipurin Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggap ya, harapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan sana ni Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O ginulingusan may iting sakripisyo nga lang kabas, bangking pabayagong mi karing balala misteryo mo, tumiboy lalo'y kasalpantayanan mi king pengako mo, at kaptan ming sablang kapenanayan mi keka, itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ingino mantabeyake kayo. Ate pimuri, yat na yoreng puso yu, akayat na no kinggino. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid. Sukat ang pong makakabusing purian dakat pasalamatan daka. Kapilan man ang pong nukarin man. O ikpa Diyos sa malugod ang pong magana ka. Inularing sablang propeta impanyatang na, at delaning indong birin king sepupuna na. Kambening pasabing lugod, tinatangyang mumuna kay wanatala paminyag, pangibulalag niyang pangipakilala na kareng sablang tao. Hingi mo na nung lugod na, ikaluba na kaming tula kabang pagsadyat mi pagmasusyan, ing misteryo ning pangabait na, bangket aking panyatang na, dasna na kaming maingat ang pong manalangin, kabang ding puso mimangat mulang kapag mulala ng pong kapurian. Ulinit ikang bering sablang koro ring angeles karing king manwa. Daralit kami king ligaya mo, at alangtok ng at ngaming pupuri. Santo, Santo, Santo. Os Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Dominus Deus Sabaoth.
Santo, Santo, Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus Sabaoth. Ikapining banal, ating meto, sikluban, matampa kang papurian, huling king kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong ginumi, king upayan ng banal na Espiritu, pagkalan mo kaming biye, ing sabla, layong papagbanalan mo, alakang tuk ng mititipon, king banal na kapulungan mo, bang king kayalbog na ningaldo, ing dalisay daon miyang pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Muli ni tayo ipanigapumi, pagkalob mo at papagbanalan mo laking espiritu mo, retingayin daralamit darawon keka, bang magawalang katawan, ampong daya ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, apinabili na kaya kami ing pagmasusyan milareting misteryo. At tatandanan mi pa kanitang binging mi panyayaya, kingwaning tinape, pe pasalamata na kat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang naiti ka rin kayang disipulo at ngana, panangiti kayungan at mangan kayo kaniti, huling iting katawan ko amidahawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis, pasibayo, pe pasalamata, nakat pinuri, dinuwang naiti ka rin kayang disipulo at ngana. Kunang naiti, ikayungan at minum kayo kaniti. Huling iting kalis ing daya ko, ing daya ning bayo, ampong alanggang tipan. Kami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bang kanita, mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti, king kapigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Hinabos mo kami, ika'y tala pagligtas, ika'y pagligtas, ika'y pagligtas niya ato. Nyanginig ganakan mi o mapamakalulungig pa, ing makaligtas ng pamayla, sampung kamatay ng anak mo, ing maligayang pangasabli ng mebye, ating pamayta sa banwa, layong makasadyang sa lubong king kadwa ng panyatang, daraw miya kaya kabilang kapasalamatan iting mabiyang pong banal na sakripisyo. Baligdan ming mitmong pakalulu itingayin ng banal na kapulungan mo. At kilalanan ming midawon king biyena, paulin ng sakripisyo king kamatayan na, biriyan mo kaming misut keka. Di kaming bipasingnangan king katao ng pong daya ng anak mo. Mikatuan kami king banal na espiritu at maging metong kaming katawan at metong mga espiritu kang Kristo. Gawa na kami sana maging metong mga langanggang daon keka at papalirya na kaming mirakayanan king pimamanan daring kekang banal. Muna, kambe ning Juana Maria, ing kapilanmang birhening doning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring wan mong apostol ang pong maligayang martir, kambe na ding sablang banal, pauling pamamilatanda, manalig kaming mirinan, kasaupan alang patan at kingarapan mo. O ikpa, iti sana nga ining pangasot mo keka, pasingan mo yung kapayapan ng pong kaligtasan, ding sabla king mabilog ayato, pasigna mo sana kasapantayan ng pong lugod, yung banal na kapulungan mo, kasalukuyang maglakbeke tiking yato, kambening talasuyo mo, iliyo na papami, i Florentino ng obispumi,
ting sablang obispo, pari ang pong diakono, ting sablang talasuyo, king banal na kapulungan mo, ting sablang tao, ikuha mo ng tinipon, ding anak mo para keka. O pamamakaluling, pakiramdaman mo yung panalangin, iting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo, lungusan mo sana tipunan ding sablang anak mo, dulapanan makasawot, ding kapatid ming miyango na biye, at ding sablang keka, may matulang pang memo na kitiking yato. King katahimikan, panalangin tala, king katang kaluguran, amiyang nabi. Malugod malasanang tanggapan king kayarian mo, anong ka rin kami manayang magkamit lubos, king ligay mong alanganga, king kapamilatanang kinuming Yesu Kristo, king uli na pagkalumuking yato, ing sablang bagay mayap. King kapamilatana kambenang pongkeya, kagumning banala Espiritu, sablang parangalang pong ligaya kay kao Diyos, ikpang lubos mayupaya, manggaman kingala nangga. Amen, 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 amen. Manaya, manalangin at may bubuli para kimpanyatang na ng kikatawang talapan at bus ngini pangadyantay nga manong tiro na kikatamo. Aming atsumanwa, isang bayay lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, ipamituan mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamintuan niya'y loob mo. King kakanan mi, king adorado, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, king adongeni. Sala ke kami, emo ke ipa, sawol king tukso, pusking maro. Kabus mo kami kisablang maro kay pamalagod ming ipagkalubing kapayapan king panahon mibang king kasaupaning pakaluno mo, mitimawa kaming parating king pamadalipan king kasalanan at mikabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pangpagsadyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, ning talapanat busming Yesu Kristo. Muling kayarian, ating kailupayan, ating ligaya, manggaman,
O Diyos, sa ikpami, ginumiya sa Kristo, sinabi na karing apostol na, yung kapayapan lalakwan ko kay kayo, yung kapayapan ko mabiyag kay kayo. E mo sa babaligdan, ding kasalanan mi, no pansinan mo yung kasalpantayanan, king banal na kapulungan mo, pamayapan ng pong pisan metongan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang king alanganga, Amen. kaya paning Ginoo, parati asanang manatili kaya kayungan. At kaya ka, Auntie mo rin. Pakita mo po ngining mikakami itong taking kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan, kapayapan. Pawa mo, datukan ng tingin mo. Kaya baling mo. Ganito, kunin mo yung ganito. EMDC, manikwa po rin EMDC. Transfer mo na po. Transfer mo na po. Transfer mo na po. Nobis agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis. Diyo'y kinutang Yesu Kristo, Diyo'y kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, mapalatang mayawos nga po na ng kordero. Ginoo, ako matampang tamgak, kaya kadapot, iyakas miyang amano mo, kumayap na ako. Tawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Amen. Awa ng Kristo.
Kami mo na maninaos ditong pamilya. Mamit, yan. What ang final blessing? Final blessing yan, ha? Kaya nakalili ako. Manalangin tamo. O Diyos ay kami, biriyan mo kaming mengan karing maligayang kala mo. Lingusan mo kami king malasawop mo. Bangking pangayin tulusan ming mabilog a pangatao. Kareng banala misteryo mo. Pangayin tuliran mo kaming magkamit king tunay kapayapaan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Takal pong salamat, karen pong midawon, kaniting misa, karen pong Purok 4. Palapakan tala po. At bukas po, karen midawon, ilapin po rin Purok 5. Yung Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, Antemore. Bendisyonan kayo ng Diyos, may paing tutuwing igpa, ko'y anak, ko'y banal Espiritu, Amen. misa midaone, metanaking kapayapan, at lugod kang Kristo. Salamat. Salamat, King Diyos. Kaya payapak po kay kayo ngayon.